kwa nchi yetu, hasa kaunti ya Kisii. Sisi kama kanisa hatutapendelea kutusiana. Hii viongozi wanachukua nafasi ya kutusiana badala ya kutuambia maendeleo. Kwa hivyo sisi kama kanisa hatupendelei na hatukubaliane na hii matusi viongozi wanatusiana. Tumewaomba wakuwe na mwelekeo, wakuwe na amani, wautumisha amani. Ogutara gwaitu no gusabira omurembe ense itu ya Kenya, abarayi baitu babe no murembe, nanda abarayi baitu tubasabire na batige siasa yokoramana, batiga mangana amange eng'enche yaye tuchimotu no bakristo nande tuchimotu ne kanisa. Ona iga entubune kanisa tingana linene togochigokwanera abarayi baitu bense itangani yani mwogo benyasaye mwabekire richiko lyeino mwebire ng'omonene bwense tayo igatuwa basabire muratwara maskani inwa banene inwa banyene egekogera muratwara maskani n'abakemba twara maskani igo n'abasaba omorembe obe Kenya igo n'abasaba musikane Kenya. Nabigo manchumo rigereria asomo yega oyoyo omoseneta omochole ni county ya Kisii Musubati esi Okenyure nigo aireri bagerio na gukwanira na bego guchengira litukeliga asaberega kuganiria abakristo bonsi asense ya Kenya maya ananekero baguchengira litukelio okwana na Getembe TV gwetira asenchura yesimi omusubati esi nigo boigo aberega kubulia abakristo bonsi kubwatirana asekeraringana erikoenekia obwamo amuno bwanchani ase emiremo yabo aseri tukeri garia rero rie Jumapili ya makendo nigo nkwira ribaga ria bene kubaganiria maya abakristo baminto andonsi asimwabeta ime ya mwanya getinge na kubasegeta buna nere bia togendere gusira na kubwatisia emiremo ya Nyasaye nenchere yemo yukwerigania asobunda amono burutu baigoro egekoro kerie so mwana Nyasaye orogete asogo so Jerusalem nebunda abakristo bakamwarigania na kumuchengira na makendo nekiengencho monase turi buna abakristo egekogera nigo gekworo kyobubui oboitongo amono moremba so mwana Nyasaye amona into abakristo nabo tuinyura buna ntoye bweme chando yenseye erigwe kerobonda boigora singuru cyo monene Nyasaye naende gya tuinyura buna nabere bya kumubaka na kumukoro monene Nyasaye mirimo yae ku Rwanda onsi asori na keriye gekoseni nakyo utari kwemurungana nonyanga ke asenchere ya moguseyende korua senator esi Okenyuri nyaituga nyeni gochesa abakristo bonsi ba minto be kanisa ya Catholic nigo nkubaganira Jumapili ya makende nchenu yomogoko oboitongo amono botoere ruchinga kechito kwe yarigania chinkoro cheito asoburuti amono bunda boigoro. Happy Palm Sunday. Tukuganiria abakristo bonsi Happy Palm Sunday anenekero baguchengira litukeliga lia makendo tugutigana nayo na gusuka guchiase orobotirunde abamenyi bechinsemo cha keroka nigo balene kibakogokira magega yo muwakilishi bw'abasubati menye county ya Kisii umusubati Tonya Doris Aburi kubachakeria a project ya mache wetera aso kubalemeregesima ayo arachikobakonya asechinsemo ukwana litukulia lero nigo babere bakumwerana ngambia muno asenge nchuko irachinga kicho na kubalimira egesima kya mache elikoana kibunamba liko chikoborwa mache ayuba gutumika asechinga cyabo wetera asebinto ukwana boigo nigo omu manager ungaf imeye county ya Kisii abeire gakoira libagerio na komotogia Doris na kumulia abana inchi bonsi kumubwatisia anane aso kumwa etamu ya kabere asekeria nigo agendete gwikirania emirimo asaba na inchi project y'Mheshimiwa Donya Oromo Women Rep ito Kisii mongino mungaini omaida sako na sagochi ya mache akeroka visually nja chaka on Friday baga saina gochegesa mache elinda abantu bo muchiokeroka n'abanyabiasara bakeroka n'abanyari bari masaba kwa ujumla banyora mache aso muchiokeroka omongina Mheshimiwa Donya obeire ogosegesa ebisima ase county yetu ya Kisii elinde goikirani
eire lyarierete abana inchi bakisinga arusi abang'ina chinyongo motu erinde banyora amache besibi batioke sino tutu ng'ambuye muno asokorigereria nka iga guturetere egesima kia amache akabegetwa akareta no goji chibabi kia butokire notero gojirugura enseme ogende baka ichuni ogende sibabi mache teyo ama egesime kebuna giachira ngejego nyambia muno ese inja tunyuri buna bang'ina una liria tebete liria rego soanga abang'ina ngo barusi ari chinyongo motu ekeno torusi una bono konyora narengere iri nande nchiko gingere tuki lakini ese ngenja aretire amachega bono ngo chinde na nche mine na nche mbwenere ndoko ng'ina naje bweka nande nae bweka ese ngenja amache naro obogima kubutikana no gutuka kwemebere wetania emerongitatu imeye chinsemo cha makaburini county ya Kericho iyo yabeteke gutindekwa ase embere yemo nigo bono abantu batano nomo babeire bakubeko byara wikira bono kubwatikana nege kolekyo ukona nigo umuwaziri bwoburendi bweme Muscones Maskip Chumba Murkomen abereka gwatebanga nigo batano no mabo barachikwimukirirwa egetambukire getindikiri chiko ekero ubutuki bugendrete eriko ene kibuna bonsi abo babete bagwikirania egekolekyo ukwimukirirwa bale egetambukire getindikiri chiko People who are responsible, some of whom have already been arrested, will face the full force of the law, and about 6 people have been arrested so far, and investigations are ongoing. Once investigations are complete, I will make an official statement on this issue. It was not supposed to happen in darkness, and the county government of Nyamira, especially the one in charge of that referral facility, unfortunately organized in a clandestine manner a burial that happened here in Kericho in a private cemetery owned by NCCK, and in unholy hours, and disposed in an improper manner because it was being done in a clandestine manner, possibly because there was monetary gain. Utuondolee hiyo jina mbaya. Hakikisha uchunguzi umefanyika na wale ambao wanaendesha ile facility wawajibike na waseme ni nani walikuwa wameruhusu kuweka miili ya watu pale ili watu wa Kericho jina yao ibakie ikiwa. Seneta we county ya Nyamira umuske Eric Okongo Mugeni nigo bono agendete kumuchia serikali iyo ekoragunere Daktari William Ruto asate biribuna tarabaka wikirania magendro buna ibwenderete ase lira balia gusi ukwana kurwa chinse amachia rangenyo litukulia lero nigo umuseneta abaire gakorokyo gutago kigokwaye kubwatikana negetambukiro yokurusia stage rally ya SGR eyo yatakiregweta ase chinsemo cha ikonge nigo bono aburirie serikali enyareka bakewikia amagendero ase lira balia gusi wanchalia konde wonsi wotayo Mbe kitaisi tokole nalieka togoje nyomba ya fadha tuaje nyomba ya fadha ere boronge igo manyako sabira mnango kolega si manyako sabira kabisa nandi mbia mona soko ngaka chikura chikaro kyobo senator ese county ya Nyamira nandi mbia mona soko tosabira asega si tokanya okar mutua nandi mnatoka ndiko chimotua manyako tosabira unege sa kyomo gusi nandi ndate ko sawa fadha komoranje moto bwate si ese seitani ate ko sai mese gashi baneta ko bengia yo mogusi omo president yorenge ko rukunga Uhuru Muigai Kenyatta na ndo yo srete kanisa ya Catholic na to bekirete igetange kiegari yo morere se gotenena ari konge mwigwete gendekyo bona omo president yo yorororo igata getego sikiege tange kyo keruororo buna twaji kolinire gari sondu ose twaji kolinira sotigi akimwanja mangana yo mo wanja ngana inu une kanisa ya Catholic mwisipi totene namo tote vina wanyano mo bishop itoma irura toge ende bakese ruto tomokani nga egetange kyo morero karo kitake rusi konge gaki goso na ba usinga kimawata mutene ndenyo moyo mosene to ino kongo mogeni toruane bakegetange egari etere nei konge
Ikiara tagitubone president kegocha egente getangani ikiara ntutoita magendera gotokonya bune jamii omogusi agokonya omogusi ori Kisii omogusi ori Nyamira egento kerita litwatete nga twarra bune gari egoeta igo twanyisa ruterie koende gochisondo igo twatagete gotene na Ikonge twabeke echae yagenda araria Mombasa twabeka avocado mobwati avocado twabeka avocado yanda Nairobi bali mobwate chinsaga twachibekera Ikonge yagenda araria Nairobi ekina kitwatagete igo nko basabanga kuna tokande gochimotua kumuranche igesaukyo mugusi twensp totenene amo tobwaterane to make sure nga igari yomulero yeranire igari Ikonge stage yakoraki etene no kero naja goja nata ibungo ikaigamba makwani mbakwani mokristo naro ntenga nacharigire bagacha bakwani bekanise yaito oro mosani ino mosani father onda bigingo nabo igo umuriki omonene ase kiama kia UDA Hassan Omar nigo agendrete komocha umuraiwensi ya Kenya mukoro omusike Uhuru Muigai Kenyatta asate biribuna nere ogendrete kusponsor abarayiboli bakwamiriria serikali anene ase chirali echigendete kwenekiwa ase chinsemo au imense ya Kenya gukona rikuria lero igabiriga kuburia Uhuru Muigai Kenyatta kwena nalibaga gocha serikali enyaliko bakego kole mirimo gocha saba na inchi nabo igokuburia abarayiboli bakwamiriria serikali kurwa omulembe eri serikali enyaliko bakego kora emirimo yayo. Uhuru Kenyatta ndio mfadhili mkubwa. Uhuru Kenyatta ndio mfadhili mkubwa wa upinzani ule ambao hauna upinzani wowote. Upinzani wa watermelon, upinzani wa mkabila wa Munyoro, upinzani sijui wa Eugene, upinzani sijui wa nani, hawafui dafu kwetu, na sisi na vizazi vyetu hatutoweza tena kuregesha serikali directly or indirectly kwa mikono ya Kenyatta family na vibaraka wao. Na nyinyi huyu Uhuru Kenyatta ndio aliamua, alipoona Waluya wote, Wajaluo wote, Wakisii wote wanasonga kwa kuelekea katika safari ya William Ruto, kwamba hii serikali sasa inahusisha kila mtu, wakatafuta vibaraka mmoja wawili wakawapatia ufadhili ili waharibu vyama kama vile ODM, waweke wajiite presidential candidates ambao hawafui dafu, ili kugawanya kura zetu, zirudishe vibaraka wa mlima na wale washirika wao ambao kwa miaka 63 walitumika kupora hii nchi. Watu ya Western, this is an opportunity to jipangie katika serikali. Na some of us have worked with Mheshimiwa William Samoei Ruto for many years. Tangu 2011 mimi nikimjua akiwa waziri, mimi nikiwa katibu. Mheshimiwa William Samoei Ruto akisema kitu anasema na kutenda. He meets his promises. Ndio mwanzo wa kumaliza ukabila na vyama vya ukabila hapa Kenya. Tunawashukuru sana viongozi wote ambao umeona mwangaza siku ya leo na mkaamua kuhama katika lile giza ambalo mmekuwa ndani la DCP na mkaingia katika chama chetu tawala cha UDA. Sisi tunawakaribisha sana na tunaomba tutembee pamoja, tuhakikishe tumemaliza ukabila na tuhakikishe tumepatia rais wetu William Ruto ile support maximum ambayo anahitaji kuhakikisha mwaka ujao 2027 anarudi tena kwa mara nyingine ya pili ili tusongeshe Kenya mbele. Chama Manchumu ligeriria nara ikurwa sekiunga chinsa ikomiche bono magoroba kurendekero charagire chinsa ibere ayu amona yanda mange nochiko yanyora asenchira yo wikirano ekero Cyrus Nyakundi agendete gukwariganiria asenchira yo wine wakirambia mono asengencho gochora kuyerigereria egetembe TV tobwateranere DJ Kripa kwenekia kwa yanyorire kurugale seriogi nechi kamera na inchana yako yaletera nigonguru kwa Ruth Kemunto genda gutwara ubuligeri burobya.